Dobro jutro narode. Upravo je 6 ujutro. Vozili smo celu noć. Danas je oko -7, -8 stepeni. Ima malo leda. Nabacali su soli, ali ipak se topi, ima malo leda. Po ledu vam je najvažnije kad vozite kamione je odvojiti se od sviju. U Americi, na primjer, svi se nabijaju u neke grupe kad je led, kad je kiša. Svi se uvijek nabijaju u neke grupice i tako se prate jedni za drugih. I onda sve što uzme jedna budala samo da zakoči ili da se razbije ili sleti sa puta i ode cijela grupa. Zato je najbolje se odvojiti kad uspijete prestići sviju ili usporiti da ostanete zadnji. Tako da, ako verujete sebi, znači nema problema. Ja obično malo vozim brže da prođem sviju i onda budem sam. Ne može niko da me stigne, tako da niko ne može da se grupiše oko mene. Evo vidite sad ovdje 1, 2, 3, ja 4, iza mene 5, 6, 7 kamiona na pola kilometra. Onaj prvi sad da se razbije, mi ni jedan nećemo stati sigurno, svi ćemo ga udariti. Tako da je najbolje se odvojiti što dalje i polako. Sve zavisi kako gdje, negdje bude -7, -8, negdje -10, sve zavisi ako ste na brdu ili u dolini, tako da malo varira. Evo sad ćemo prestići ove imbecile američke. Zdravo, zdravo. Nabacali su dosta soli ali svejedno negdje malo se naiđe gdje je klizavo. Mada sam težak oko 80 tona, trenutno maksimum, natovaren sam do maksimuma, tako da ne bi trebao biti problem, ali hoću da prođem ove da mogu posle sam. Evo gledajte ove dvojice kako se blizu prate. Ovaj sad prvi samo da zakoči, ovaj drugi će ga udariti 100%, nema tu stajanja. Još je teže stati kad si prazan nego pun. Tako da nema baš to mozga, ali dobro, nije svako ni rođen da razmišlja. Neko samo vozi. Upravo smo zaobišli ovu grupu. Sad polako, samo desnom stranom i to je to. Znači nema tu puno mudrolije. Najviše što ljudi urade, čim malo osjete da je kamion malo podklizao ili izgubio malo kontrolu, svi udaraju po kočnici odmah. I tu je onda kraj, nema tu. Ja sam jednom baš vozio niske one prikolice i vukao sam, mislim sam vukao neke željezne, neke dugačke neke željezne garniture, nešto. I nije bilo zima, ali je bilo jako mokro. I kad sam došao ispod jednog mosta, kao most išlo ispod mosta onako u polukrug, i kad sam došao ispod tog, samo me zanelo zadnji kraj i htjelo da me ukrsti na putu. Znači samo pustite gas
za sekund samo pustite gas, da opet točkovi da se stave sa zemljom i onda date gas i kad date gas on čim uhvati on će se ispraviti, nema kakve kočnice, nema tu kočnica ništa, znači to je najgore stvar što možete uraditi. Iako ovi svi sad kamioni današnjih dana imaju ove ABS, ove kočnice i disk kočnice i to sve, ali nema to veze kad u tom momentu kad pritisnete on će zakočiti, znači tu sekundu kako god i kakve god kočnice da bile nema veze što kao jedan točak kad prokliže ono premesti na drugi, ovamo, onamo, to bude još gore na kraju, hvatate kamion po putu i to se nikad dobro ne završi. Tako da najbolja stvar, tako kad se negde izgubite znači kontakt sa zemljom negde i malo, ipak puno to ima nazad 16 guma, ipak je to puno da izgubi kontakt, znači ono izgubi za sekund, dva i odmah se vrati, to baš mora biti, ne znam ja šta, baš čisti crni led po cijelom putu, baš da tako izgubite kontrolu, tako da, ali ovako za ove obične situacije, znači najbolje je samo pustiti gas za sekundu i onda probati opet dati gas da se probate ispraviti. Drugo, inače motati lijevo, motati desno, to možete malo, ali to sve na kraju koliko god vi motali, koliko god bili brzi, na kraju će vas svejedno ili ukrstiti ili ćete otići u jednu ili u drugu stranu, nema tu ispravke. Tako da na primjer kao auti sa 4 vuče, na primjer kad izgubite kontakt sa zemljom, najbolje vam je samo udariti gas, pošto što više udarite gas ono ima 4 vuče, što više udarite gas on se više ispravlja, ne trebaju vam ošte kočnice, možete uleteti u krivinu 100 km/h po 90 stepeni, što više dajete gas on se više ispravlja. Tako da obično svi ljudi paniče i onda prva reakcija je kočnica i tu je kraj. Ja sam jednom išao u Salt Lake City i nisam stavio lance i penjao sam se uz neko brdo i kad sam došao na pola brda vidim kamion usporava, znači šlajfuje, vidim iza mene baca sneg, levo, desno i sve sporije i kad sam spao na 1.20 na sat, znao sam ako stanem počet će me vući u rikverc, nema stajanja, znači a ako usporim da baš stane do kraja i da kopa na mjestu, opet ću otići u rikverc, znači mislim nema tu, ne može ga zadržati, ako ga usporava uz brdo, znači kad stane, svejedno ako šlajfujete unaprijed, on neće stajati, on će krenuti unazad, znači da ima puno tereta i da ne može da ga uzdržava, znači ako vam usporava uz brdo, znači vuče vas nazad, čim dođete do nule, džabe vi šlajfujete naprijed, vuče vas nazad dole, i najbolje što možete, znači lanci ili ne, svuda, znači pored autoputeva, pored bilo kojih malo većih puteva, imate ovo sa strane, ovo je isečeno, ovo sa strane, vidite ovo što se čuje, ne znam možete da vidite, ali ima ove recke pored puta, što je kao napravljeno ako odete malo sa puta da vas probudi levo desno, znači kad šlajfujete negde uz brdo i znate da ne smijete stati, ako uhvatite taj strip pored puta, to što je iseckan asfalt pored puta, uhvatite sa jednom osovinom
to je taman dovoljno da vam da tu trakciju koliko vam treba da se uspete popeti. Znači uhvatio sam, kad sam do kraja usporio, uhvatio sam to sa strane puta što je izrezbareno i to je taman bilo dovoljno da točkovima da toliko, kako se to kaže, toliko te trakcije da nas stavi dalje, zato što kad sneg pada, pošto je to izreckano, puno manje snega otopi se u tim rupama što su isečene i kao što možete da vidite na primjer ovdje kako je sad so svuda po putu, a vidite kako su te recke kako se vide mokre, tako da tu uvek možete uvatiti trakcije, znači sa strane puta, a najgora stvar je ako vam ni to ne pomogne, bar ste blizu strane, možete da smotate u kanal, da smotate prikolicu, znači u kanal, bolje nego da idete u rikverc niz brdo i da razbijete nekoga, ili da se prevrnete, ili ko zna šta može sve biti. Tako da, iz mog iskustva, jednom sam i sa lancima isto tako nisam mogao da uziđem i kad uhvatim, vidite ovo sa strane kako se čuje to je izrezbareno kao ako zaspite, onda vas to kao probudi, evo vidite, ali ako to uhvatite uz brdo sa jednom osovinom, mislim sa jednom stranom kamiona, sa 4 gume kroz to i zaključujete ovaj diferencijal, znači da svi 16 guma vuku, 100% ćete uspjeti izaći, dovoljno vam da tog izrezbarenog, dovoljno vam da trakcije, puno više nego na glatkom putu. Tako da, ali obično ako negdje piše da se stavljaju lanci, bolje vam je staviti lance, a na primjer isto u Colorado i to puno puta piše kao morate staviti lance, a oni to stavili od dana pre i onda stavite lance, počnete se penjati, nigdje nema snega, pa se lanci ugreju, pa puknu, pa ovamo, onamo, ali ipak je bolje nego ne staviti, pošto ako ne stavite lance i zaglavite se, onda morate platiti da vas izvuku, još vam daju kaznu što niste stavili lance, levo, desno, naprave vam 3-4 hiljade bez veze, a lance je lako staviti na kamione. Ja dok sam vukao one niske prikolice, uvijek sam imao onako parčad drveća sa sebom, na primjer letve i to sam nosio sa sebom, kad nešto tovarim da nije metal na metal, a sad kad vučem ove kutije, ove visoke prikolice, svejedno ponesem jedan komad letvu jednu i onda pošto kamion ima duple gume, stavite tu letvu na unutrašnju gumu, znači stavite ispred unutrašnje gume i naterate kamion na tu letvu i čim naterate unutrašnje gume na tu letvu, vanjske gume vam više nisu na zemlji i onda samo navučete lanac, zaključate, ne morate da ga stavite na pola pa da pomerite kamion, pa da zaključate drugu pola, pa pomerite opet, da stegnete, znači samo ponesete neku letvu, neki 4x4 cola, znači to je 10 sa 10 cm neku letvu, 8 sa 8 ili nešto tako, znači dovoljno, samo pošto duple gume, dovoljno da unutrašnju gumu naterate na letvu, automatski vam digne vanjsku gumu, stavite lance na vanjske gume i to je sve što vam treba, na unutrašnji vam ne treba ako stavite na vanjske, tako i drugu stranu, znači ovdje kad stavite na ove dve vanjske gume na ovu stranu, izvadite letvu, stavite pod unutrašnje gume s druge strane, naterate, stavite na one dve i za 10 minuta lanci su stavljeni, znači nema nikakav problem. Gledao sam ljude kako se muče, natežu lance, pomeraju kamion gore, dole, drugi vozači im pomažu, ovamo, namo, mislim to je muka. Ja znam prvi put kad sam ja stavljao isto tako,
sam se namučio kao zima, ne osjetite prste, a morate ih staviti Tako da najbolje vam je ponijeti neku letvu, ne mora to biti velika letva, možete osovinu po osovinu, malu letvu, znači 20 cm, 30 cm letva dovoljno, samo da možete jedan točak na nju naterati. Stavite je pod jednu unutrašnju gumu, naterate, stavite lanac, izvadite letvu, stavite pod drugu unutrašnju gumu, bum, stavite lanac na vanjsku gumu. Znači dovoljno je samo da odigne kamion, da vam ostane slobodna vanjska guma i to je to. Tako da, evo vidite kako se uvijek nabijaju znači uvijek ili jedan koči ili jedan prestiže, znači uvijek se tako grupišu kad je uvijek led ili nevreme, non stop se tako grupišu, znači strašno, samo u Americi je. Ko je to učio voziti, nek Bog zna. Hvala vam puno i čujemo se u sljedećem snimku. Pozdrav, ćao.